Yanu pi ibit ban pha cha assembly na nongpo constituency how news nem arajar arpelai. Ikong Magdalene S. Maulong ide EMDC bamenta jongka umsning constituency pat ibabat ro yakashuki executive member hapok KHADC. Kumban chukadau ikong Magdalene ila job yaka election MDC house nem ajar kendai na ketiket jongka PDF. Bat hadin kato kat nisnem ikong Magdalene ila rung syaka NPP pan penkre yalade menyakun yaka election na nongpo constituency na ketiket jongka NPP hapok ka jingalam jong Konrad ki sangma ikong Magdalene ini kun persya bat ya UMLA pemerintah bat yaki bai parki kertong jongka nongpo. Ikong Rona Kemdej idei EMDC berim jongka nongpo constituency imbalai kunteng ro yaka election MLA hakisnem ki baladeb Henry iklempoi syakatong hakan ni kekenti ke pemerintah ikong Rona ila penkre ban yakun yaka ni ke election arpulai na nongpo constituency na ketiket jongka kongres ikong Rona in yakun persya ya UMLA pemerintah pat yaki bai pat ki kertong jongka kongres. Uba Meral Bonds em uday UMLA uba mikmat yaka nongpo constituency. Uba Meral Bond uday ubala job yaka election MLA na ketiket jongka kongres. Henry hadin katu kat nisnem kiwai ki perlok MLA kat arngut kila yaso syaka TMC. Berkisan ngut kiwai pat kila yaine hak kongres. Ban hadin katu kat ni benai kila ai ke jingkasan yaka ni ke sorkar MDA. Bat ke kongres kala suspend no yaki. Bat syua ka election kini ki MLA kila rung syaki bai pat ki parti. Bat uba Meral ula rung syaki UDP. Man perkere yala di man aireng hakani ke election arpulai na ketiket jongka UDP. Kasing sain partai BJP kabalapan bena ya barok ki kertong ha barok nriphautli ki constituency hanong po constituency ka BJP kan penyekun da ikong Marian Maring ide ibalai kunteng yaki election hagisnem ki baladep Henry iklempoi syakatong hakan ni kenti ke bamenta ikong Marian penyekun biang yaki election na nongpo constituency na ketiket jongka BJP persya ikiwai pat ki kertong jongka nongpo. Ka seng sain partai TMC ke badang susuk thiet hakan ni ke jela Meghalaya kala pasyang borba banyo i kertong haman laki constituency pat anongpo constituency ka TMC kan penyekun da uba Longsing B uba Longsing unya kun yaki ni election na ketiket jongka TMC bat unya kun persya yaki bai parki kertong jongka nongpo.